Dobro jutro svima, lijepi pozdrav. Medina će danas da sprema za doručak teško iščekivanu krumpirušu. Ja sam tijesto već spremila. U tijesto sam stavila 650 ml vode, 800 g brašna, jedna puna kašika, kafena kašika soli i to sam dobro izmiješala 10 minuta. I sad sam ostavila da naše tijesto stoji pol sata. Ostanite uz moj video i kuhajte danas sa Medinom. Evo, naše tijesto je odmaralo pol sata. I sad ćemo mi njega da lijepo namladimo i da ostavimo prije rada pol sata, još 5 minuta. Tijesto je mekano, mora ga svaki početnik napraviti. Stvarno je ukusno, topi se u ustima, probajte. Sad ću ja njega da ga razdijelim. Ja ću ga razdijeliti ovaj put samo na 2 kugle. Znači poprašnite i napravite. Sada sam malo kremala. Premalo sam stavila brašno dole napod, ali ne jave se, ona će biti tvr. I sad razdijelim na 2. Tijesto je jako mekano. Sad razdijelim na 2 kruglice. Premalo sam stavila brašna. Ja najviše volim da radim u stilu, dragi moji. Ovako na pultu nisam baš vešća. I to mi je najbolje. Razdijelila sam na 2 jednake kugle. Sad pobrašnim, samo da se ovo očisti. Da si očistimo ovo.
kašike sa brašnom. I sad ga pobrašnimo i ostavimo još 5 minuta da on odmara. Malo ga više pobrašnite zato što je puno mekatno. Ostavimo ga sad 5 minuta da odmara prije rada. I onda idemo naprijed. Dok naše tijesto odmara, mi spremimo krompir. Stavila sam kilu krompira, 1 glavica luka. Stavimo kaščica soli, kaščica vegete i pola kaščice bibera. I to sve dobro izmiješamo. Ja ću ga kad sa rukom izmiješati. Krompir sam na kockice lijepo tanko narezala, sitno, sve jednako, a tako i luk da bude lijepo sve jednako pečeno. Dobro izmiješamo i onda ostavimo da stoji dok mi juhe narazvaljamo. Eto, to je tu. Ja da sada pripravim sto i selim se tamo za sto. Evo mene, ja sam Sava. Za stolom nam treba znači stolnak, treba nam namazana tevsija i 50 ml ulja sam stavila. I sad ću ja ovu svoju da ovako lijepo razvaljam malo i onda ću da je pouljim. Ovaj put neću na klagiju, jer će biti razvaljana. Namažem sa pola ulja. Pećicu sam uklopila da se grije. Pećica mi se grije. I sad ćemo mi nju da razvučemo. Ovaj put imam da imat ću razvučenu. Ja sam si eto tako nešto zaželjela drugačiju. I znate kako je tijesto prhko. Tako je tanko i vrh. Nema šta. Odmetlo je lijepo, lijepo se razvlači. Malo je pukla, imam propuh, ali ne jave se. Sve se to pojedi, dragi moji. Nema veze što ona malo pukla. Napravila sam sad malo propuha jer je baš vruće. Uklopila sam i pećicu da mi se grije. Sad ćemo da pospijemo sa našim krompirom i da je uvijemo. Peć poslije 30 minuta. Dugo nisam pravila ovi
kako bi ja tome rekla, ne razvlačite pite, jel kako se reče pravilno, svak po svome. Eto, stavila sam pola krompira i sad ću ja nju da uvijem. Jer ono tijesto je tako mehko, špica. Za čas posla gotovo. Znate kako je mekahno i kako je tijesto mekahno, samo da znate. Danas nemam vremena, imam nekoga posla. Mislila sam praviti onu pitu ispod sača. Utkinemo ćoškove. Otkinemo ćoškove. Iz ovih ćoškova ću ja da napravim kako se zove, pomostem. Onaj kolačić dječice. Tako da ću da napravim kolačić. Malo je ispala ovoga, ali nije vezi. Jedna je već spremna. Ali znate koji je? Tako bude lijepo, zato što bude skroz hrskavo i tanko. Eto, imamo još jednu. Za sahar vremena možete da imate i pečeno i sve. Nema veze ako malo ispane, nije niko savršen. Tako da nema savršenstva. Bitno je da se sa srcem radi. Opustila mi, vidite kako je lijepo. Opustila preše. Bitno je, dragi moji, samo da čovjek sa srcem radi. To je najbitnije. Odlično. Odlično, opet je palo. Opet je namažemo, znači kao i onu. I počnemo da razvijamo. Da razvlačimo sa rukom. Ovo mora najveći početnik da napravi. Nije ništa zahtjevno. Ja ovaj put neću nešto. Pukla tube, ja tube stakrila. Nema veze. Nema veze, niko nije savršen. Žuri mi se. U kuhinji se ne smije žuriti. Jer to nije ono poslije kako treba da ispane. A imam i propuh. Jako. Nema veze. Ja ću to da lijepo savijem i to će da se, ako Bog da, pojede. Ne smije vam se žuriti u kuhinji. Dodamo krompir. Jako imam propuh. Stvarno mi se danas žuri. Moram na jedno mjesto. A sad je već 7:30 kod nas. A ja moram da stignem na drugi dio Slovenije. Pa vola bi da to ispečem za doručak. Da moje djeca nisu gladna.
Ali vraća ako Bog da pitu opet. Jednoć ispod sača. Ja mislim da je ipak na meni važan da čovjek radi od srca, nema veze što malo ispane. Tako da, sigurna sam da će Masako napisati ružne komentare za ovo, ali nema veze. Ja znam da ne mislite ništa loše. Ja znam da vi ne mislite ništa loše ni kod vas. Hvala na svakom savjetu koji mi ga uputite. Tako da ja sam mnogo hvaližna svakome. Jer znam da je ipak iskustvo to koje nas razlikuje. A svi smo mi ljudi, dragi moji, iz mesa i iz krvi. Svi smo mi jednaki. Svak nešto voli. Vam se baš previše razderala. A nema veze. Malo je popravite i ona će ako Bog da bude časkem. Izderala mi se, ali nema veze šta ću ja. Nije svaki dan isti, nikod koga. Ali ja sam sigurna da će ona da bude vrh. Evo, naša pita je spremna. Sad ću ja nju sa ovim uljem što je ostalo je malo polijem i stavim da se peče. Pečem 30 minuta. Vraćam se kad bude pečeno. Dok se naša pita peče, mi ćemo da napravimo zaljev. U zaljev sam stavila veliku kašku masla i 2 deci vode. I stavit ću još malo soli. Trunčić soli sam stavila prstohvat. Sad lijepo to mora fino da isključa, da se rastopi. Pita nam je kroz 15 minuta pečena. Onda ćemo izvati je zaliti i vratiti nazad u pećicu za 5 minuta. Naš zaljev se iskuhao. Sad ćemo da pitu izvadimo. Vruća pita, vruć zaljev. Isklopimo lijepo, odmaknemo. I sad ćemo da izvadimo našu pitu. Evo imaš ona. Sad je lijepo vruću pitu zalijemo sa vrućim zaljevom. I vratimo u pećicu za 5 minuta. Vratimo u pećicu poslije za 5 minuta. Ja ovako malo dignem. Sad ćete me možda pitati zašto je dignem. Zato da lijepo on ide svagdje. Evo je mašalna. Jer ona će u pećici da još odmekne. Pa ću poslije sa nožom da povadim van.
Sad je vraćamo nazad. Čujete kako hrskali. Vratimo je nazad za 5 minuta. Naša je pita već iz pećice. Evo možete da vidite kako je lijepa. I sad ću ja odmah, dragi moji, da vam pokažem. Moram probati zalagaj. Pošto krompiruša je... Pošto je krompiruša, mi svi volimo krompirušu. I sada ću ja da probam. Moram da pojedim. Evo pogledajte kako je lijepo meka, jako se lijepo riže. Pogledajte. Sad ću ja da sebi izvadim zalagaj. Pošto me čeka danas put, a ne mogu da odolim krompiruši. Stvarno ne. Krompiruša je krompiruša. Krompiruša je krompiruša. Ja sam je lijepo. Pogledajte kako se lijepo vadi. Moram da jedan komadić pojedim prije puta. Prije puta da jedan komadić pojedimo. A gledajte kako je divna. Nema šta. Ne znam. Da li se vidi lijepo? Vrela. Hoću ja odmah da probam. I odmah ću da vam kažem kakva je. Da li je ukusna. Pogledajte kako je meka, sva raspala. 30 minuta na 200 i onda je zalijete i pečete još. Još je pečete poslije 5 minuta kad zalijete. Yummy. Odlično. Baš je vrh. Odlično, stvarno je, ne urekla se moćno. Ako vam se moj video dopao, zapratite nas, podržite me. Vaša podrška mi mnogo znači. Napišite mi jeste se pravili, da li poznate ovaj nerazvlačitu pitu sa klagijom. A mi se ako Bog da vidimo u sljedećim videima. Ćao!